khuluma khehla wena khuluma nje hey nawu kasho man ukuthi action man kube man action yani ngaliwa inkona lando hey hayi khona kika hayi ngikhumbule simelani ke masekunje Ulathi ke sembonani ke bongwane into lasifali yonke lamapheselo kusikhuphuke siyofika le kubobuthwane bokhule nyane eMaputo boZimbabwe nakuphi la sifika khona sithi happy pure happy new year ngiyasemba ukuthi ningene kahle ke eminyakeni lomushaka khumbulani ke ukuthi kubaluleke kakhulu ke lokwenta ngo12 ke na ungena eminyakeni lomushaka ke lokusho ukuthi ningene benitsaki ngo12 kusho ukuthi nijelela umnyaka ke ukuthi nifuna kutsaka kanti awujaka kweminyaka wonke bese laba labendile ke ngo12 kusho ukuthi nani ke ndaba nenda ke eminyaka wonke ke mayentist ke of the year ngini ke la ngoba lokwenta ngo12 ke ngikulu lokufuna ukuyenda ke eminyaka wonke asikho lapho ke ngiphathele ke message yana ngomnyaka ke le ngifuna ke ukuthi sibuke yona sigijimeni ke bantu bakithi siyongela lapha eBhayibhelini ethu ke esiye lapha encwadini yaGenesis 19 verse 26 sifunze ke sive ukuthi uthini ke mlayetho uyophuma lapha ukuthi makathi inyazeliwe amen Lesi iBhayibheli ukhethu uNkulunkulu ngosami wenza wena yasezulwini uyabuka ke emhlabeni ke phezulu bankunyankuna ke bantu kukahle manje kuyamjabulisa Nkosi la khona kanje hayi akakabuthi Nkosi yami batamjikela abantu baseGomora nasenzaweni yaseSodoma ke sekwentiwane ke lapha sekushwa ke le-ace ke lapha 2 ngespy 2 inja ngenja insimbini ke induku yaMoses seyidlala etinye induku ke manje bayajijeke ezulwini ke manje baqala babuta bathi khulukani kanzi uthi uNkulunkulu hayi mani iSodoma mani iGomora lethani a week ke uya pray Nkosi yami lapha ezulwini nini mandla uya pray hawu babuyile eSodoma ke solokuyanuka uyakhwata ke simakazi uthi plex emuthi welodi ufonela lodi ke uthi yelodi Nkosi yami ngicela ke ukuthi ngoba wena nomfati wakho ngini ke bantu lenisenta kahle ke enzaweni lekungiyo kanti ngente lamanyala ngicela ukuthi nginisinzise ke nini uthatha umfati wakho ke netijumbanyana takho ti15 mathapha we lapha netikiki lokuphatheka kuphumphela ngifuna ukushisa ke enzawo yaseGomora naseSodoma ngoba nje idoti man benta amanyala ke wathi uNkulunkulu yelodi kepha ngiyacela ke mnethu nemkakho ningabuki emva noma ngabe kwentuwani niva umsindo bakhala kuyalimala ke kuyaliwa noma ngabe kwentekani ningaguquki nibuke emva ushe mfatini wabantu bafati wena wabutha ke mfati asindzaba wathi uNkulunkulu ngithi ningabuke emva mfati athi indzaba phela lodi wathi yeni pinza man bathi singabuke emva uyabantu bafati uthi ngifuna kaka kahle indzaba ufuna kaka uthi ngiphethwe masimba sindzaba uphathwe masimba ke ushe yena ngathi asiyala malanga ukaka wonke malanga la kumbe sokukanyele toilet futhi itolo ukaka ngo5 namhla kwentekani ukaka ngo4 khona lo waguquka ke mfati waloti mathoti waba yi6 gani sivangela ngaye kudla ke manje ube ngisawuthi labaka ngikho lapho ke ithi message lenginiphathele yona banqwele usisimakaze kini njengoba singena eminyakeni lomusha ke ngicela ke ukuthi nibuke phambili ningabuke emva noma ngabe yini lentekile noma lo ivako noma Nkosi yami lekuvivinyile noma ngabe tinkinga noma ngabe yini lengane andendeke eminyakeni lodlulile ungaguquki ubuke emva tinkinga leti ma ex lawa ke uhamba kwetimali kufa kwabantu lesibathanzile Nkosi yami mindeni ke ulahlekelwa ekhaya timoti konke lokhu noma ngabe yini Nkosi yami lendekile eminyakeni lophelile uthi uNkulunkulu ungaguquki ubuke emva divivinyo nani Nkosi yami buka kuphi phambili ungafanani nemfati walodi ke lokwentekile kulomnyaka lophelile akusale eminyakeni lophelile njengoba ke kundlulile ke nalomnyaka undlulile dlulisa ke konke lokwentekile eminyakeni lophelile ke bese siyaqhubeka ke sendanjani ke sibuka impilo phambili forward inyaza leyo week don't turn backwards a week kwanuka manje uthi uNkulunkulu ukutshela ukuthi konke lokuva emva utabe ashisa ke tinsika talomnyaka lophelile njengalesa sikhathi ashisa iGomora neSodoma noma ngabe kunemagugu kunetinkulumo letitako bathi yalo umnyaka lophelile ukuthi 10 vele uthi uNkulunkulu uyashisa lokho ke Gomora Sodoma fire man and forward inyaza leyo week baba yini ke